Ujeri wa Masharia Kumaebu aikiuga aja ni Dino Hosam Kush aikiuga ni guru mudugu toka Mautaiga kumakorogo mwena wa Githurai 45 ni gatho ni undu wa ndumiridi yaku Dennis Goge kumakorogo mwena wa Makuyu Mutithi aikiuga aja ni Dino ho mudugu to Esther Thathi aikiuga aja ni guru wa Dua Jackson aikiuga aja ni guru Merimela aikiuga aja ni Tortoise na kimundo gweto Josephat Irura aikiuga aja ni Dingo Ingo kumakorio gwa mwena wa Kirinyaga mundo gweto Maina Karish kumakorio gwa mwena wa Kianjege aikiuga aja ni Dino ho na kimundo gweto Kefa wa Kinyozi aikiuga aja ni guru Benjamin Kamara na aikiuga aja ni guru thina mbere na gutwariria thini gwa nenda citu cia kiriu ntugoro twikimurika aja ya kutwegethie na mbere na mohoro maitu mihango ya ugania gwa thairi kuhitukia mendekithia marifoti ya BBI no irathie na mbere gutafanio kuria gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ehothete gukorwa agiteithia muingi thini wa kaunti ya Nyandarua gukorwo makiheana thairi ciao maya mokete orere kwanireirwo ate thairi milioni 1.5 nireketie kuganio guku kamiti ya mwanya iria yacagurirwo gukorwo igitongoria mihango yo kinyaniria wa mendekithia maria mari riboti-ini ya BBI makiwa wekinyeria muthi wa kana kiumia giki maratanya gukorwo monganetie thairi milioni 4.5. Hivyo Centro wale ambao wanaongea kidogo wanyamaze. Hivyo Centro tutire kidu gituteithagia tukina wasonyiro anga north na south itaithagia na kule Kenya maji na kukongi wathi coast na coast development authority ukienda pale area ya Nyanza huko kuna regional inaitwa nini Lake Basin Development Authority wende mahali pengine wako nazo. Sisi watu ya Central Wakikuyu sisi hatuna regional development authority na tumesema lazima hata sisi tukiendelea kusupport hii BBI lazima hata sisi tuwe na Mount Kenya ama itwe Central Kenya Development Authority ambayo itasaidia region yetu pia iweze kusaidika kama zile region zingine ambazo zinafaidika. Isiyo ya kwamba sisi ambao tuko area hii yetu tunaachiliwa. Ukiangalia kama Wasonyiro kule kwingine wanapeana industry kwingine industry. Hapa sisi Nyandarua mimi nimepatiwa tu mizinga nyuki na nyuki. Ukipitia pande ya Kieni na kule kwingine barabara za lami zimemalizika. Sawa, hapa Nyandarua pia zitafanywa. Lakini zitafanywa lini? We know it is in the pipeline. Na tukitaka rais mwenyewe aigilie sifanywe kwa haraka. Na wale wengine waziwe na ghadhabu. We have been left behind for too long. We want to be tunataka mwenyewe. And I am telling you, mimi nikimuona yangu na rais itakuwa hiyo tu. He has now to intervene in person. Hakikisha ya kwamba zile projects ambazo zimepatiwa pesa na serikali hata hii barabara now must be done in the coming 2 years kwa sababu baada hiyo hatujui. Be hard and for us to do what is right for purposes of posterity and when history will be written tutakumbukwa ya kwamba sisi tulikuwa miongoni wa wale ambao waliunga mkono. Mwere wa mutumia worire mweri muhituku ni wonekanite otinangetio icunje igiri mwena wa Moro thini wa kaunti ya Naikuru. Mwere wa mutumia uyu uronekanire utetwo irima-ini ria mai aikari makiuga kiria kiramaguciriirie ni kihera kiuru kiria kiroimaga irima-ini riu. Waithira wa Kihara na riboti ino makiria. Ni muingi wa itura ria Chandera Molo kaunti ya Naikuru mothio mao magitariria wega kimakona kihakiria kihubite itura riu thutha wa mutumia borire tariki 24 mweri muhituku kuonekana ari muku. Mutigaire Martha Njeri mutumia wa ukuru wa miaka 52 oimire gwake mucii mwena wa Elbagon agithie mihango-ini ya gwetha waru mwena wa Shathira no kumana na muthenya ucio ndoigana gucoka gwake o tiga riria aronekanire ari murage. Hindi iria aikari marari mihango-ini yao ya guthie gutaha mai maranyitirwo geni ni kihera kiuru kiria kiroimaga irima-ini riri ria mai na riria mararorire bega marona ni ngunia na thutha wa kumigucia
marakora ni mwiri wa Jerry urohetwo gunia-ini iyo guku yohereirwo mahiga maya meri makurigiriria mwiri wake kurera iguru ria mai. Mundu uria wikite giko giki turaigwa ni anyititwo ona ngoro tutiwe kana niye ni turaigwa ni anyititwo agicoka akirekio na thaici ndaroneka. Mundu wikite giko kia unyamata giki niki kiratuma mundu a suspectwo ni acoke arekererio mangiikarire nake riu tondu mwiri uyu ni uronekire na mundu ucio ni anyititwo already thirikari ni ngiahota kudiri nake riu thaici ni mamurekereirie magucoka mamuruteko. Na kuongerera cumbi kironda-ini, Jerry aroragirwo na njira ya unyamu kuona mwiri wake uratinangitio icunjĩ igĩrĩ. Mũrũ wa nyina na Jerry, Samuel Gitau, ni aratariria uria marecukira mutabania wa njuragano eyo. Riu kuriagira waru mwanake ucio ni twa suspectire niwe menake tondu mwanake twamunyitithia ni augire ati aragiraga waru na nginya waru icio ndaigana gwika atia. Riu nginya haria tukinyetie riu mahiga maria tondu ni tuokite gucabi ku kwa mwanake mahiga maria twakorire ku kwa mwanake ni mohereire Martha Jerry irima ria mai. Vile tunaongea sahi wananchi walirudi kwa hiyo shimo na pati mzuri tumepata sehemu ya mwili ambayo ilikuwa imepotea miguu. Tumefanya arrangement ichukuliwe ipelekwe mochari. Kamanda wa borithi mwena wa Molo Samuel Mukusi ni ekirite ndeto ino mukode kuria aratariria uria marakinyirio riboti iyo ni mwingi uria urahithukirie mwiri wa mutumia ucio guku akiranira gutigirira ni methana na mutabania wa njuragano iyo. Tutafanya uchunguzi tujue chanzo cha maafa kwa si kawaida mtu kuuawa, alikuwa na majeraha na kukatwa miguu. So langu ni kuomba wananchi watusaidia na habari ambayo itatusaidia kupata wala alihusika kwa kifo cha marehemu. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara. Riboti yake hakuma mwena ucio wa Molo kaunti-ini ya Naikuru twakihoko uthuthuria ni ugutafanio na rureke ngoririkanie ndaito ya muthenya wa umuthi tukiamukire mamwe ma macokio maku nigetha turekererie mohoro maitu na ndaito ni weyo. Nyumba yakwa nene no ndimikuaga na mugongo ni kigiki. Tony Mwas wa Kamune aikiuga anja ni ndinoho mirimubi aikiuga anja ni nguru kana ndinoho mundu gugitwo haya Valen wa Boy kuma mwena wa Zambezi aikiuga anja ni nguru. Kagesho John kuma flyover aikiuga anja ni ndinoho. Dennis Goge ento githomete yake mundu gugitwo haya Oliver Masi aikiuga anja ni tortoise kana nguru. Haya thegio Florence Githendu aikiuga anja ni tortoise. Francis Muraya Ndungu aikiuga anja ni ndinoho na kimundu gwitwo Ashley Shailin aikiuga anja ni ndinoho. Haya Waboi wa Ng'ang'a aikiuga anja ni nguru na kimundu gwitwo Steve Munio aikiuga anja ni mzee Kobe. Haya thegio muno makiria macano mamwe ma macokio maku reke tukiamukire anja ito ya muthenya wa umuthi nigetha tugitirihe mohoro maitu. Na anja ito ni riko ya umuthi. Nyumba yakwa nene no ndimikuaga na mugongo nie ndeu anja ni nguru kana ndinoho. We wakiandika icio ciere ni wagikigia na wagikigeria na wagikigwa muthenya wa rucio no muthenya na ndikimucokerie ngatho no waraniria hamwe na ithu thiini wa mohoro maitu ma Matuuraini. Tucemani thiini wa mutamburuko wa mohoro karikinio gaka wona cihanda thaa 3 ni Nungari wa Kamau na tugikiuma na wagaki wa Muthoni.